abantu bapfuye abandi imitwe yavuyeho ubwonko bwatakaye mu muhanda umva ari ibintu bikomeye mbega ku buryo umuntu wese wahageraga yahahamukaga yaje iratunda umva habaye impanuka iteye ubwoba rwose. Nahageze saa moya zaburaga iminota dutangira saa moya ariko nari naje kare. Duhinga dukuramo wari uri muri kariya gatoya ariko yapfuye. Ntago nzi niba yari yabuze feri niba ari uburangare ariko nitwa Imana Garase. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu. Iyi mpanuka abantu bane bayiburiyemo ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi. Iyi mpanuka rero ibereye nk'ahazwi n'ubundi ku Kitabi umanuka kuri RDB hepfo yo kuri Rutopeni niho iyi mpanuka ibereye. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ije gukora impanuka igongana n'indi modoka iri mu bwoko bwa hoho. Izi modoka zize gucakirana nk'ahantu hazwi ku Ibimba niho izi modoka zije gukorera impanuka. Iyi mpanuka yarishije abanyarwanda benshi cyane. Byagenze gute rero kugira ngo abantu bane baburire ubuzima mwino mpanuka n'abandi bakomereke? Byagenze bite rero? Iyi modoka yari yikoreye ikintu kizwi nka sima iyikuye ku ruganda rwa Simerwa. Iyi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo nibwo rero yaje kurenga umuhanda, ariko irenga umuhanda imaze kugongana n'iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho. Mu kurenga umuhanda yaje kugonga inzu yari irimo umuryango w'abantu batandatu, birangira muri iyo nzu hapfiriyemo abantu babiri. Noneho iyi modoka nari mu bwoko bwa hoho uko yagonzwe mu gukata birangira nayo igonze abandi bantu bari bari ku ruhande babiri bahita bitaba Imana. Izi modoka zombi zagiye zica abantu bangana babiri. Abakomeretse nabagiye bahutazwa nayo ariko bakomeretse bihagije cyane. Imbangukira gutabara yo ku bitaro bya Nyamagabe yese hamagarwa byihutirwa cyane ihitiza yirukanka ako kanya zahise zihagera zihita zitangira kuvura abakomeretse. Abapfuye ako kanya yese hamagarwa imodoka za polisi zishinzwe gutwara imirambo, nibwo nazo zahise ziza zirukanka imirambo zihita ziyitwara kugira ngo ijye gukorerwa isuzumwa. Ngayo nguko rero traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda bwahageraga nayo yaje yirukanka itangira gupima impanuka. Abashoferi bari batwaye utwaye iyi kamyo yakomeretse bihagije cyane ku buryo nawe yajyanwe kwa muganga. Kugeza amagingo angana arakira ngo bamubaze ibibazo bikurikira. Wari utwaye imodoka ya hoho nawe kugeza amagingo angaya bamupimye basanga yanyoye ibisindisha. W'ikintu bakoze imodoka ye bahise bayitera breakdown bahita bajya bamujyana no kumufunga kuko yari yatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha, kandi bino polisi ivuga yuko bidakwiye gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha. Iyi mpanuka yatewe nande? Yatewe n'umushoferi wari utwaye imodoka ya hoho. Ibi modoka bya hoho akenshi bikunze kwiba umuhanda. Yibye umuhanda. Imodoka yari itwaye sima izikuye ku ruganda rwa Simerwa yari iciye muri Nyungwe, birangira idepashije ibura umwanya wo kugira ngo ikomeze igongwe abantu imbere. Umushoferi yigira inama yo kwitongotsa mu mukingo, ariko nibwo yaje kugwa ku nzu y'umuturage birangira hapfuyemo abantu babiri ku muryango w'abantu batandatu bari bari muri iyi nzu. Umuryango wasigaye ufite ubwoba wanahamutse. Kugeza amagingo angaya ubuyobozi bwahise bushakira abarokotse aho baba bari kuba kugira ngo inzu yabo yubakwe. Bivuze ngo asirasi niyo igomba kwishyura iyi nzu yasenyutse. Bamusabye kujya kudekarara aho bari bamujyanye kumufunga, akadekarara asirasi na perime we akazayifata mu rukiko. Uyu mushoferi utwaye imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo we aracyari kwa muganga. Isamagarwa indi modoka yo mu ruganda rwa Simerwa kugira ngo ize itware zino sima izigeze aho zarimo zigera. Abaturage babonye iyi mpanuka bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko uyu mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa hoho ari we uri mu makosa akomeye cyane. Impanuka yatewe n'uburangare bwe. Kwiba umuhanda bakadepasa mu buryo butemewe n'amategeko nibyo byateye iyi mpanuka. Byari byemewe ariko badepashije nabi, imwe yariye umuhanda w'iyindi birangira bikoze impanuka. Ngayo nguko rero iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iriza benshi, ihamura benshi. Iyi mpanuka ibereye nk'ahantu hazwi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi, nk'ahazwi ku Ibimba umanuka ugera 5 ngira ngo abenshi murahazi, harimo n'abatahazi ariko ngira ngo abenshi murahazi. Rero iyi modoka yari ikuye sima Simerwa nk'ahantu hazwi mu Bugarama, ngira ngo murahazi uruganda rwa Simerwa ruri. Yarizanye sima hano mu karere ka Huye, niho yarizanye iyi sima, birangira rero ikoze impanuka itageze aho yagombaga
kugera. Hahise hamagarwa indi modoka kugira ngo ize ipakire izi sima izigeze aho zari zigiye. Ni mu gihe bw'ino modoka yagwaga abasahura ntibabura batangiye gutwara sima bamwe, ariko inzego za polisi zitazihagera zihagarika abibaga sima kugeza amagingo angana bagerageje kuziba barimo barashakishwa kugira ngo bazigarure, kugira ngo iyo hari abababaye cyangwa iyo harimo abantu bari guhomba haba harimo n'abandi bari kubyungukiramo. Sima zatwawe kugeza magingo aya ngaya. Ngayo nguko rero reka iyi nkuru yacu tuyisubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze. Ngira ngo iyi nkuru tuba twayikoze ituvurnye, tuba twayikoze itugoye kugira ngo tuyikore, tuba twaciye mu nzira nyinshi cyane. Rero iyo ugiye utakoze subscribe ngo udusapotinge rwose nta kintu uba udufashije. Iyo urebye video ukikomereza ntukore subscribe n'imvune tuba twakoze n'ukuntu iyi nkuru iba yatuvurnye, buriya ntago biba ari byiza. Genda dusapotinze, ukore comment, ukore like ndetse ukore share iyi video yereka abandi, ubereke izi manuka ziba ziri kugenda ziba, kugira ngo niba n'umushoferi muziranye n'umwohereza iyi video akabona iyi manuka kuntu yabaye, bizamukofaminga cyangwa bizatuma ajya atwara imodoka neza. Ngayo nguko rero reka mbifurize umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde. Nta kindi nabifuriza uretse Imana gukomeza ikabandindira, ikabamira umwuka w'abazima, ikabamira amamega, kugira ngo muzajye mukomeza murebe inkuru dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, thank you so much.